87 वर्ष दडगा 87 वर्ष थियो गयो रासा थो जिम्बान कमर्शियल जैना 87 वर्ष दडगा जिम्बान जैन जोला यगडे रुंगल मखला तर 87 वर्ष चाहिँ ठ्याउ कमर्शियल ज्याल लगे जी रुंगलगा पोसो पिसते हो पोसटे याउ 87 वर्ष फर्स्ट ढासा जुका फर्स्ट सुने मोरबले चाहिँ नि पोसते जया जिम्बान सु जिम्बान जिम्बा जिम्बा चाहिँ पहिला स्टार्ट यामे जिम्बा जुल अहिले उगे चाहिँ नि जिबिना लिउना आटकन यान जुनका लातुर तमले प्याउतले उब्ले उब्ले मेवे टाइप युजका उब्ले चाहिँ नि वो त्यो दिट जुनी त्यो छेओ ठया ठया दकोका उब्ले न व्यस्त है या लाइक उब्ले सप्ताह सिप्ता ये दियो छेओ ठया ठया होगा उब्ले न व्यस्त है अठया ठया पोर्ट्रेट त मुखु मगला आयो बटी जयु टाइप पागा जयु चाहिँ टाइप त पा वो टाइममा आ टाइमला परिस्थिति लगो चेन्ज भयो भने अहिले फ्लेक्स मोरबले गुली ब्यानर त त्यो याद दे मगला फ्लेक्स वैसा ब्यानर बिनर देउन दको साफ जुल अहिले आउगे जिमसम बुढा जिगा या न फै मुखो ज्याटा लाटा मगला हात चाहिँ अफ हो पनि पोर्ट्रेट थियो बुढेस काल तक न आनन्द नक्सा या जो पनि आनन्द मोइला आनन्दला छौ अठे वइ छाराले छौ तेवन वइ छौ चाहिँ स्वेबले ठैदन आनन्द सबसँग चेबले बाला ड्याम हो नि सुन्छु छौला त्यो वइ आनन्द जुल मुखला प्लस चाहिँ नि थपसँग चाहिँ नि चेबले बालाइले नि सुन्छु नि बामलाइले स्कनिको फ्रस्टेड जी गुले न्याबले चेबले बाया लान्छ नि ह्युमर नि आग्न रिपिटिया माबले माइपि सुन्छु नि चित्रकार समाज यसको मन्ट मे लीला यो कोइ दुनी यो कोइ आर्टिस्ट दु यो कोइ जय बिनो दु यो को कमे बिनो दु चित्र कमे बिला यो कोइ दुनी मुर कोइ यो चाहिँ नि बाल्टोर मखला वो चुएबडी चाहिँ नि जन्नाका ओ यो कोइ वो चाहिँ वो चुयाल्लो नि कन्फर्म खनी सुरासा वो रंगे वास वो रङ चाहिँ नि येलोप्याथिक वासले यो कोइटेमा जिंक अक्साइड थियो यो कोलेटेमा एजुली लनी हुगा वो वासा है हो वो चुए रह्यो मतलब चाहिँ नि वो सिंह चोया लनी म के रङ चाहिँ नि वो छुङली थन पुवा दुनी सु होला उपाले ड्वाउना जेला छुङली दुनी पुवाडो अहिले वो छुङली पुवा पले ड्वाउना चाहिँ नि रङ याग अहिले मनुटेस थन चोयुनो ठ्याक्कै लन गाडे ओला सिंगे चोए मानी सिंह चोए म वो रङ छिमके दुसे छिमसाउन तसाउ गाडे जो आ तर वो रङला दैजुनी मुनि गेला वो रयु रङ माला मखला जिंक अक्साइड थियो र माला ओ चोया लनी म रङ जे साइन्टिफिक है 20 वर्ष छे 18-20 वर्ष छे या नौ ख आ चाहिँ नि 68 वर्ष त 50 वर्ष हाफ सेन्चुरी बिते जुल ठोपस या भागिने गाला उ आठै जन आ ज्या मुनु दे यो आथे आ नबेलो गो ज्याको दको त मरे नम्बर कम दिन को ब्यानर को साइनबोर्ड को तर ठो चाहिँ हाग्न ठो चाहिँ चर्चित जाउगा ठो चाहिँ तस्क चले जुल जिमठा गएरासा मे पिठे आर्टिस्ट त ठिकै मुजुगा जिमो एफोर्ड या फुबडी प्राइस न त्यो एजिबले मनुटेसा चाहिँ नि यो कुसा चोक न हो आजिम त न फाइदा हो यो को ल्याला फाइदा दिनु यहाँको चीज चाहिँ नि यो को वो ल्याउ चाहिँ नि मास प्रोडक्सन ताकेगा जिनिए वइ जुनी पेन्टिङ द अर्डर वइ जुनी मगला अले एजिबले फाइदा जुल 87 वर्ष हो गयो रासा पोसो पिने तो देखो गा वही न्याला जुम्बान गुलिया मतलब कमर्शियल रूप में प्यावो बदी पोसो तया प्यावो 87 वर्ष दर्गा आवै न्यान छे यान्जो खनी यान्जो ला कोठा कोठा दुनदुने तले चना आना चित्रकार त दनी भडी जगह दनीका मतलब एकदमै हिसाब किताब है मन रहा मे पनि हो गया चित्रकार त खोजे हुन्छ
करीब मैं मंडो आसा जोगा थे पोसाते या तो भी जिमे समझो के आ ये चित्रकार त समाज में टकट गुडू भी पोसाते भी मोटा तो दय छे जो ना शुभ सँग को शो म शुभ सँग खै मंड का शेयर होलगा अब जिमो चाहिँ के म शुभ सँग हाक्न चाहिँ थे त नै मेसेज दा एले पनि चाहिँ मल्ला सट्ट या चुको होई एजिनी पोसाते यो फाइदा यर्खा दियो यो कुली पतिन त यो ना जिमो ना चित्रकारी को हरेक काम यहाँ तयार गरिन्छ रे पोसाइ ना आयो नाबा जिम्बाब सँग त बडी तो यर्खा दियोले जिम कोकाना क्लास वया छुनाटे जिए त यो दिन आको यर्खा तर अब यर्खा त यो नला सो जुग विदेजी रुंगला अले न्यामिसा यर्खा सो जुगे हामीले 4 दशक 40 वर्ष वो ना तो यो नाबला चित्रकारी को हरेक काम यहाँ तैयार गरेर जिम्बानो तै डौनाको हो नापा यो इस्टाब्लिश जुबले यो नामको जिए त यो नाको हो चित्र येट खाडगा कोका नापा अलग जुला अरे आठ नाम चलाउ मुक्त कौं लगा दुनी वही तो वे ना तेजी जुदाउ माउ मोर येट खा जना येट खाडगा तै